Ki nongrap jongkas nong lapangap hapo West Giant Hills District kila beteng biang banyak kendo ikajing habaya day bat ka rep karyang. Wahe shnong kalapangap ma demon miling do ula pentip bagi nongrap ka shnong lapangap hakalai poetrik leber kila hiar rap shakiling kha kba da kajing thumu ban rap riang Henry habaki poi halingkha kim shimla yolat satya ban rap namar kajing sha khanglan haki podet jong Assam. Kiling kha kba kiba kinong shong shnong lapangap kiba ompat yo satya ban leit ram namar kajing sha penthot kilong hawa charngan wa lakawang wa liar yong sky pat wa liar summit na lor kiwei. Katba kinong rap kashnong lapangap kia thu baki pulit ka Assam kila ong yeki bakin yaisha namar baka sorkar Assam kampat sha ekinong lapangap ban her rap shakiteki hali katba ompat kut ke election jong Assam hadu khandai trik yayong archa apunrio. Tang kata kinong rap kalapangap kelethu wat tang ban sharai masi hapo put usam jong dorbar shnong lapangap ru ki pulit ka Assam kim ailat satya. Uwahe shnong kalapangap uma demon miling do ulaong lada ka sorkar Meghalaya kam tuklar ni ajinga dai kinong rap kalapangap kinong shong shnong kim bansi ha kanu kono kasngi kin haban mi pat ba pan let rap shakiling kha namar bala dir ka poram halor ka jingbom yo lat ban her ram umaling do ulaong ka dorbar shnong ringkat ka ilaka shilang mentang kila daban pentip ling ba ka jingtho sha deputy commissioner jog district na du upnai kla lincoln arja arpnrio Henry hadu menta menne ompat yo satya kanu kono jubam te kumbalong menta kasni ngimot bandai banrap hakini kelang khajongi ke barang sak serak menta te dekajing pemban se namar ladai ke porma banrap banriang tengiwan sekini kelang kha namar ladai ke por banthung banrap dan rei dekajing sosi ngimla bantip mo tengi sak bat hakini ki polis jong ka Assam kim sak ingi ban he kelang kha ten to bagi dang hang to tang ladap ikran bat ki menna teki ang ba patsya ka bor bahalor mo patsya ka baga an ki ang dal dap election ka Assam haka khandai tarik April ta hang takin saya kran biang telada kumta dah hadu kanong ni haban ni ap si ap dadu ke por baladap ade ke por ban ram hande hadu menta ban patsya ingi ban ram te khandet English hakini ki trash no mo te kumna ki ang ipi habaya dai bat kana kare karyang kumna ki kimsa ipi thì ông nghĩ và xã đấy cả sarkar wo lirep hi wa kan hudep ye galakchon yang gani ga Assam de yang hudep galakchon ga Assam de yo pilirep na ong i de Islam ha wa yang ong jan dep ba de pho de yo urep man haduk kan ni la yo urep temenon de por i urep upi i bagi bru de cara kebagi cara sembegi cawa seneng ha i wan tang gesnek le hudep rupo tek sarkar kamno wa perkat kani liang yang iman dia bami wa tusnem wan perok i gini ke wa changan wa lakawang wa lerang sky wa liar semit ate dang man go sa chra te gi wion hi gi punthor da bun gi ko dedep im yo urep ukhi hai pori wo biang te sarkar kamno berkhat ko la dang yo urep la ye ki mo pendep ha ki tegi cisni asni don hi ipor iwa snyafsar ong gini pulis Assam la de egi ila te isnyau kam kino rep ta urep di gimanai te umye ila pendep jan ye ketega rep yang i kat kam mamang ke sarkar telada man ga gua ye kesnyau bah ke sarkar upha ye gijing ya da wa u kalam la smart yo urep ukhi mari dep election mari yo hiar chali to pat kam i chnong la pangam wa kani hi ka wa la ka wang wa changan wo mut i online li rep chini gi bri langkha gi yong i dep te wan i hagani ga trep hagani ga langkha gi yong i to da em gini gi pulit Assam gi pendik i cha gi rep i de ka por rep da der go katu ki bru gi yo rep suk rep sang dali pengkhut ki gi plang gi ranem chupo hali da cara gi usumbe gi katu yo gi uthung yau sombe phniang yong ki te kam i no wan ke bangat dagani ke wa la ka wang charngan
hawa galis ke peta warok nang cuma ya. Ki lan holding ni gilum ki peden nang giyong i lapangap nang warok nang cuma ya. Depte cak girau hiar repi cak girau cari mesi gi cigini gilum cigini ki pentor giyong i kam tre bat kani ga asam ong bat dia ni pulit asam i ong gine cak gi karbi ya lek mencoba gi karbi hagani ke pentor giyong i wabam melah bam nong sni nong pan ki hagi baymen ki pamen yong i ki wa eseng edang ki yo gi yo seng uchnai yung isem ki den ki se nang i gi lapangap wa eseng ki yo gi chong yo gi u bam melah hagi chnong lapangap yong i menepoi hini kentur put ke asam hapok ga pentor ge yong i dapte elat ka Sorkar Meghalaya ya ga asam ukam hok ke gini gi beri pentor gini gi lum ki pedenyong i hoi mau meling ke sorkar i kam i gi wa em hok ke sorkar Meghalaya mohoi ben ge i kam ni ngagar pat ke sorkar Meghalaya snyau bhau rap udiang i uya kelamu yu saj i yo uman ga hok kenong genti gi yong i kamu man hi gilis ki peta gi yong i ha ge chnong lapangap ha ga peteng hok pajak ge yong i nadok i baymen nadok i pamen nadok ki beli pali uhiar peteng ha i ki khon ki su gi yong ki mundi hini te elat ki ga asam ukam hok ukam tre degini ki nong karbi ki waman chnong hata pat ini nang karpat ke sorkar yang ha urap udiang i kam i ki khon ge chnong lapangap wangat urap uriang degani ga wa lakawang wa charngan de itehi kublai sibun Tawar kawamat kata kini kipai ba ini kiumut lah harap yang mau kiumut irap ivi ini ha kium hali sini tawam cak ini ki polis ini. Dah dokter ni kublai sibun.